Serangan balasan Iran membuat fasilitas militer dan aset Amerika Serikat rusak parah sejak perang dimulai pada akhir Februari 2026. Tercatat setidaknya 20 pangkalan militer Amerika Serikat mengalami kerusakan parah akibat serangan drone dan rudal Iran. Adapun puluhan pangkalan militer Amerika Serikat yang rusak ini tersebar di negara-negara Timur Tengah. Data tersebut diungkap Citra Satelit pada Senin 1 Juni. Teheran telah menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat dan fasilitas militer bersama sebagai balasan. Selama perang 3 bulan, Amerika Serikat mengalami kerugian yang signifikan. Pasalnya drone dan rudal Iran berhasil merusak 20 pangkalan militer Amerika Serikat. Adapun puluhan pangkalan militer Amerika Serikat tersebar di 8 negara di Timur Tengah, di antaranya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Irak, Yordania, Bahrain, dan Oman. Selain pangkalan militer, Amerika Serikat juga mengalami kerusakan besar pada sistem pertahanan udara canggih, pesawat pengisian bahan bakar, dan radar. Data Citra Satelit terungkap kala Gedung Putih berulang kali mengatakan bahwa kemampuan militer Iran sebagian besar telah musnah. Namun para analis berpendapat bahwa kerusakan di fasilitas Amerika Serikat menunjukkan bahwa serangan balasan Iran lebih tepat dan luas. Amerika Serikat mengonfirmasi telah menyerang Pulau Qesam di Iran hingga terdengar ledakan pada Rabu 3 Juni. Iran pun langsung melancarkan serangan balasan dengan membombardir Kuwait dan Bahrain. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim menargetkan pasukan Amerika Serikat. Militer Amerika Serikat mengonfirmasi 2 rudal Iran ditembakkan ke Kuwait, namun 2 rudal itu diklaim berhasil ditembak hingga hancur di tengah jalan. Sementara pasukan Amerika Serikat juga menganjurkan 3 rudal Iran yang diluncurkan ke Bahrain. Hal senada disampaikan militer Kuwait yang mengklaim pertahanan udaranya berhasil mencegat serangan rudal dan drone Iran. Militer Kuwait menyebut terdengar suara ledakan hasil dari pencegatan misil IRGC. Pihaknya mendesak masyarakat Kuwait untuk mengikuti instruksi keamanan dan keselamatan yang dikeluarkan pihak berwenang. Sementara Kementerian Dalam Negeri Bahrain menyebut sirine peringatan meraung-raung saat drone Iran melesat. Kementerian terkait mendesak warga Bahrain tetap tenang dan menuju ke tempat aman yang terdekat. Di satu sisi, IRGC mengklaim bertanggung jawab atas serangan Bahrain dan Kuwait. Iran pun mengklaim telah menyerang markas armada kelima Amerika Serikat dan pangkalan udara helikopter. Serangan itu disebut Iran sebagai balasan terhadap Amerika Serikat yang menyerang menara komunikasi di Pulau Qesam. لحظاتی قبل روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد در اواخر شب گذشته ارتش متجاوز امریکا یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه هوایی قرار داد که این نفتکش از محل موتورخانه دچار خسارت گردید. در پاسخ به این تجاوز و نقض مقررات تنگه هرمز، شناور متعلق به دشمن آمریکایی صهیونی به نام پانایا مورد هدف موشک‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. در اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است دشمن امریکایی در تجاوزی مجدد یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم را هدف پرتابه‌های هوایی خود قرار داد. در پاسخ به این تجاوز پایگاه هوایی و بالگردی آنان مستقر در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز ناوگان پنجم دریایی امریکا مورد تهاجم موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد باید عبرت شده باشد. تکرار می‌کنیم برهم زدن امنیت تنگه هرمز تاوان سختی برای ارتش متجاوز امریکا خواهد داشت.